Bok ljudi, evo mi smo došli na zračnu luku, trenutno je 8 sati ujutro. Krenuli smo prema, odnosno dečki su došli iz Valjansa po mene, ja uopće nisam bio spreman, došli su oko 8 ujutro. I sam se strpao stvari i evo došli smo ovdje na zračnu luku po Mox Ridera, tako da nisam ovo očekivao. Htio sam ići, ali na kraju je ispalo da zapravo ekipa je ipak došla po mene jer nisam našao prijevoz ujutro i sad idemo vidjeti našeg Moxa, dočekat ga, možda i on nas već čeka. Legendary Lule i Mole. Lule, šta kažeš? Hladno je. Nisam mislio da će biti hladno na aerodromu. Ali Mox će nam doći. Mox ovdje za par minuta. Nismo napravili ovaj natpis, jel? Nismo. Da, trebali smo, Mole smo zadužili da napravi natpis i ništa tako. Sad streamamo trenutno na YouTube-u. Neki od vas su na Valjansu tu. Neki od vas su sad tu, da. Prvi put čovjek leti s avionom, tako da jedva čekam da vidim koje će biti njegove reakcije, a sa druge strane prvi put je Mox u Zagrebu, tako da stvarno treba mu dosta toga pokazati. I veliki pozdrav ekipa, Mox ovdje. Ajde, ne, da pozdravi se. Ba gdje si čovječe? Pozdrav. Ej, di si tare, Mox? Šta ima? Evo nas ekipa tu, trenutno smo u autu kod Valjansa. Mox si sletio. Mox, kakvi su dojmovi što se tiče aviona? Nevjerovatan, znači utisak je ostavio na mene avion, znači stvarno prvi put u životu sam leteo i ja čekam opet, a to će biti već utorak kad se vraćam nazad. To je, znači 3 dana smo ovdje u Zagrebu, jel tako? I ne znam, rekao sam baš ekipi da si prvi put ovdje. Prvi put. Jel si gledao kakve slike nešto za Zagreb, kako to izgleda? Nisam. Znači, par slika onih najpoznatijih sam video, trg i to, ali onako baš sve ću da vidim sad prvi put. To, mrki. To uživo. Idemo sad na doručak, ekipa nas vodi, idemo na doručak i onda nastavljamo dalje sa našim danom. Vjerujem da ćemo danas imati i nekakav sastanak ovdje. Evo upravo smo došli u garažu, Mox je spreman i Mox je ovdje. Sad trenutno idemo u ured i onda ćemo tamo spremat ništa. Neću sad uzimat ništa. Ništa, idemo spremat se polako za live stream i onda kasnije do grada vidjeti gdje ćemo odsjest. I naravno pozdraviti ekipu u samom uredu. Mox izgleda umoran dosta. Mox, si umoran? Mox mi Slavo kaže 24 sata, morat ćemo napraviti nešto da poboljšamo tu situaciju. Računam na to. Evo sad ćete vidjeti ured, kako on izgleda. Naše dvije kod kakao i Valijans. Ok, Ivan je tu. Evo ekipe. Ček, mole, vidi ga. Evo profesora Oka. Što ima ovo? Jesi popio kavicu? Pivicu za jutro. Ne bi tako. I ovdje je Ivan. Momčilo! Fino obrio si se, a? Momčilo! Ivek se obrio, za razliku od mene, ja nisam definitivno. Skoro sam se još išao. Momčilo, Ivan. Gdje je grozota od čovjeka? Pa znam da... A gdje? A tu neće blizu. Gdje? Još više, ja sam tamo, na cesti. Ovo ti je naš game room tu. Ovdje je dio ureda od Valjansa, tu je zapravo svi programeri koji rade za Cold Kakao, još jedna tvrtka, znači u sklopu Valjansa i Antonija. Ovdje je njihov ured, vidite kako to lijepo sve izgleda. Imamo i kuhinju, cijelu brutalno. Ovdje se inače jede za ovim stolom. A ono što mi se najviše sviđa su ovi... Onda moram bijelo, no. A šta ste obrisali stakla? Ovdje na ovo stakla ekipa piše ovo je... Pa očistili smo. Ali nema sad ništa, ali ovo mi je najbolja stvar u ovom uredu, zato što treba meni to nešto doma. I ovo, s ove strane. Evo sad vidite tu kak je ekipa, znači mi tu strijamo. Ovdje je ležerno dolje, iza nas.
tu se ljudi smiju, a ovdje je studio iz kojeg ćemo Mox, ja i Lule sutra streamat. Da, evo tu sjećate se i sami, odnosno i sami znate kako to izgleda. Iza pozadine se nalazi očigledno najjača mašina trenutno za pokretanje live streamova. Tu je sve već skoro pa spremno, evo ovako malo da se proširi tu. I onda mi čitamo ovdje vaše komentare kako to izgleda. Evo i samo još jednom da pokažemo pay to win, najvećeg pay to win igrača na cijelom Balkanu. Evo ga, evo ga, evo ga. Evo i Aljena. Kad nisi stari, si dobar? Ej, ko god? E, ovo vam je Messiah One iz... PUBG Pro, inače. Da, PUBG Pro. Bolja polovica Legendary Luke. Lule! Ej! Šta radiš je? Legendary Luke, molim lijepo. Šef je rekao, ali jedini koji radi ovdje je Mesija. Evo ekipa završio je neki sastanak, imali smo sastanak, ne možemo govoriti detalje, ali detalji su brutalni, mislim da ovo niko neće očekivati. Vidite i Moxovo zadovoljstvo iza na licu. 35 sati čovjek mi je... Jako naspavano. Ali sve to ima razlog. Naime, idemo sad u Arena centar, idemo provjeriti neke stvari, idemo prvo na ručak, pa provjeriti neke sitnice tamo, sve ćete saznat na vrijeme. Ta igra je jedan live Da vide ljudi kak pušiš, ajde. Da vide ljudi kak pušiš. Jedini pay to win igrač koji ne može dobiti challenge. Kak ti se sviđa Zagreb za sad? Mislim, nismo puno vidjeli. Moraš stomak toliko da snimaš. Trenutno sam u fazi skidanja viška kilograma. Počeo sam spekove da radim. Koji ja? Od ekstra. Počeo sam. Ono ekstra ovdje gledamo, nećemo da kažemo šta. Sine, sar mogli bi u kino otići, jel? Da. Kažu neki dobar Nolanov film se prikazuje. A jesi bio na 4D? Jesi ikad bio u 4D? Nisam čak ni 3D. Nema zezu? Nisam. Onda ćemo morati Antonija na žici da nas povede. Može. Čekaj, vidimo. Čekamo meso, valjda, meso čekamo. Chili con carne, šta ste pili? Dva putića. 8 troputića. Definitivno smo gladni, ja mislim da je Mox procurio već. Čovjeku smo dali samo sandvič i evo sad je već ne znam koliko ima sati, 3-4, nema pojma. Da je, budem 35 sati. Koliko je? 35 sati je budem, o čem pričamo više? Vidi se po njemu, blijedi, ali čekamo njega sad da dođe, tako da možemo nastaviti, imamo još nekakve sastanke i onda se pripremamo za sutra, još nismo bili u sobi, ali vjerujem da su nam dečki pripremili nekako iznenađenje što se to tiče, nemam pojma, mislim da ali ne znam o čem se priča tamo, ali... Vjerojatno sam čuo, sam ignorirao. Budemo vidjeli, u svakom slučaju, čekamo sad jelo. Bok ljudi, evo nas u hotelu, trenutno Mox nosi stvari, naravno, doktor pomaže, ovdje se meni ekipa se smije da sam došao na tjedan dana, a ne na 3. Mi smo sad u hotelu, ne mogu se sjetiti kako se zove, ali evo Mox otvara naša, vidimo kako to Mox Rider otvara i čestove i sobe. Neću da pogodim mene. Ja se nadam da budeš. Da li će Mox dobiti legendarnu ili neće? Čudan. Ajde Mox. Idemo u pakete.
Da vidimo kako to izgleda. Solidno, čak imamo i tebe, nadam se da ne moramo paliti ovdje. Mox, pazi ovo, imamo i ogledala. Što kažeš na sobu? Fenomenalno. Pogled na Zagreb. Na željeznički zapravo imam pogled. Da, ne znam si znao ovdje željeznički odmah preko puta. Mox, nećeš vjerovati. Nije kao. Da. Da, ali ista kao na Motenčuk festu. Nemoj se zad. Da. Nevjerojatno. Prizvao sam. Evo sad možete vidjeti kako to izgleda. Sasvim solidno. Malo su nas razdvojili ovdje krevete da se ne dodirujemo. Evo ga, ekipa završila je i ova večer. Nisam naime stigao snimat ništa vani, nisam htio nositi kameru. Ali evo, došli smo doma, ne znam sad koliko je sati, otprilike 1 sat. Prvi dan gotovo za ovaj vlog. Mox i ja smo definitivno spremni sutra, znači za naš turnir. Svakako vraćamo se u Valiance i tamo rokamo još sutra, imamo nekakve sastanke za dogovor i onda od 7 sati rokamo ovaj turnir. Ja ne znam kada će izaći ovaj video, ali svakako svaki detalj je vrijedan ovog vloga i definitivno ću vlogati još što se tiče ovog našeg izdanja u Valianceu. Evo, to je to za ovaj video. Zdravo!